Novo leto, nove teme, novi sogovorniki. Pozdravljeni in dobrodošli tokrat na pogovoru o življenju v tujini. Danes so z nami mladi, ki so ali še vedno gradijo svoje življenje daleč od doma. Pogovarjali se bomo, kaj jih je pognalo v tujino, kaj jim je tujina dala in kaj vzela, predvsem pa, kako jih je ta izkušnja izoblikovala. Z nami so danes Uroš Mičič iz Srbije. Zdravo. Živjo, prišel je v Slovenijo študirati, odtod se je odpravil na Erasmus Plus študijsko izmenjavo v Barcelono v Španijo. Sicer je diplomiral na Velenjski fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, trenutno pa je vpisan v zadnji letnik magistrskega študija. Na več področjih je aktiven v Šaleškem študentskem klubu, Mladinskem centru Velenje in klubu MC Plac. V prostem času igra šah, obiskuje koncerte in partije, vedno bolj pa se navdušuje nad grafičnim oblikovanjem. Res je. Maja Hudej, Velenjčanka, dobrodošla. Zdravo, hvala. Bila je na študijski izmenjavi na Islandiji, kasneje se je vpisala na študij v Veliki Britaniji, tam je več let živela in delala, po izobrazbi je ekologinja. Po dodiplomskem študiju v Velenju se je vpisala na magistrski študij v Veliki Britaniji, ki je med drugim omogočil obisk Južne Afrike. Imela je več različnih služb, zadnja 4 leta pa se je ukvarjala s popisi netopirjev, jazbecev, vider, vodnih voluharjev, plazilcev in dvoživk, tako v Walesu kot v Angliji. In še Emre Edebali iz Turčije. Merhaba. Merhaba, zdravo. Prišel je za 1 leto v Mladinski center Velenje preko programa Evropska solidarnostna enota, torej oblika prostovoljnega dela v tujini. Kasneje se je v Sloveniji vpisal na faks, zdaj pa tukaj živi in dela. Koliko let že? 3 leti. Že 3. leto. Okay. Med drugim, odkar je postal rečemo član ekipe Mladinskega centra Velenje, je bil večkrat mentor na mladinskih izmenjavah Erasmus Plus, tako pri nas kot tudi v tujini. No in ker sedimo v taki multikulti in večjezični zasedbi, bo naš pogovor kulturno in jezikovno pester. From time to time we will switch to English. Uroš bo pa pokazal svojo edinstveno mešanico slovenskega in srbskega jezika. In kot vse naše goste, bomo tudi vas najprej vprašali, kakšna je vaša vez s tem prostorom, z MC Placom, vas na ta prostor vežejo kakšni posebni spomini in kako je ta klub morda vplival na vaše odraščanje, vaš razvoj in čas, ki ga preživljate tukaj. Izvoli, Uroš. Hvala. MC Plac pa bom tako povedal, MC Plac mi je ful veliko dal, da se spoznam, ali jaz sploh znam, vem nekaj delati ali pa ne. Dejansko sem ful fajne prijatelje stekal tukaj, stekal sem ful fajno družbo, okolje. Dejansko mi je MC Plac pokazal to, kar sem mislil na začetku, da je Velenje grad duhov, da se nič ne dogaja, zapravo se nekaj dogaja. Skoraj vsak vikend. Se pravi, ti je Plac dal upanje v Velenje. Top. Ja. Maja, a si ti kaj hodila sem, preden si se za ful časa odselila, pa zdaj spet prišla nazaj? Ja, veš, da včasih smo bili tukaj kuhani pa pečeni, vsak vikend. Ne, res, torej bil, zdaj ne vem, kakva je situacija danes, ampak takrat, v mojih najstniških letih, pa tudi polno, v zgodnjih 20-ih, je bil to vedno prostor, kamor si prišel za vikend ali po kakmu koncertu ali po kakmu dogodku, ne vem, poleti smo šli najprej v park, pa pol je bila to vedno zadnja destinacija. Vedno si koga srečal, dogodki so bili, koncerti, vedno je bilo fajn, no, neko tako stičišče mladih. In sem zelo vesela, da sem bila del tega, pa še bolj sem vesela, da še vedno laufa. Tako da si prej bila skozi naokoli, zdaj boš pa spet. Ja, nekaj takega. Good news. How about you, Emre, your experience with MC Plac? How was it important for you since you got here in Velenje? Actually, since I came here to Velenje, we did quite some events here as a volunteer, and also my friend and me, and also we did Turkish night here. And most of the stories I cannot tell because either
I was drunk or not remember. So I had a quite different experience here because I also work here at 7 months as a Natakar here. So like this club offers many things for students, what I see, and if you want to get socialized or different parties or different events and very interesting. And also it gives a lot of opportunity who wants to more about being intercultural environment or the study in abroad or some other events so it's quite the place I can tell it's really a student club. And about the rest of the story, you will rather stay quiet about, of course, since you were Natakar here, we know that you have confidentiality, all right? This is true what I say about this. It was really, at the beginning, I wasn't speaking that much of Slovenian. Still, I'm learning, but the club has accepted me, you know, like even though I don't speak Slovene and even though I didn't have any experience as an Atakar. So this is the first that my impression that I always feel very welcome here. Second thing that come to my mind, you know, we were working here till 4 or 5 in the morning. So I wasn't drinking when I'm working, obviously. So I was thinking, was I like this too when I came here? Like, when I was here till 4 in the morning enjoying the party, was I like this? So I decided to not doing this anymore. Well, to answer your question, yes, you were. Okay. Ali ste od nekdaj imeli v sebi to željo, da greste v tujino, bodi si študirati, bodi si delati na nek projekt. Kako vas je ta ideja zapopadla? Ne bom rekel, da je to na začetku bila ideja, da bi šel direkt v tujino. Prvo je počelo s tem, da sem hotel iti drugam, tako da sem v srednjo šolo tudi končal v drugem mestu od mojega rodnega mesta. Kako misliš drugam od doma, od tam, Ja, kjer drugam si od doma. Ok, takoj povej zakaj. Želel sem si tega, da živim drugam. Eto, to je to. Ne znam glih zdaj razložiti ti pa ti razlozi. Ne, enostavno je to bilo v meni, da bi šel drugam živeti. Ok, se pravi nek notranji klic. V redu, Ja. ok. Jaz sem nekako vedno hotela iti ali na izmenjavo, ali živeti v tujino, ali delati v tujino. Ne vem, zakaj, pač rada raziskujem na splošno, rada raziskujem nove kraje, nove države. Izmenjava je bila najboljša ideja takrat, potem pa potegne. Pa kar ne bi šel več nazaj domov. Ja, za nekaj časa, no. Vsaj. No ja, očitno pride čas, a ne, ko človek pogreša rodno grudo. How about you, Emre? You got the question? Question še enkrat, how is the town? What were the main reasons for you to decide to go abroad? And did you want this since always and just searching, waiting for opportunities, or the opportunity came and you were like, oh, well, why not? Actually both, because I've been in doing Erasmus 2-3 times before actually moving, but when I was like 28, I had stable job, different incomes at home, you know, in Izmir, Turkey. So like I was with family, everything was okay, but the question from inside of me was coming. That's all. What I'm gonna do now? Gonna live with family or I'm gonna be alone? So like just there was a inside feeling that pushing me to go to abroad, especially. And I always wanted to Slovenia to go there. And when I seized the opportunity and I decided to come here, but I never thought it will be Velenje. Let along Velenje, I mean, why Slovenia? What was so interesting for you about coming to Slovenia? Really, I cannot say there is one specific thing that drags me to Slovenia, but in 2015, 10 years ago, I was studying in Celje, living in Maribor. So I decided like, oh my God, this country is beautiful, very unique. And like, you know, among other things, me and my friend who has been here, we call for Slovenia, it's a hidden paradise. So we don't tell this many of our friends, so not become many touristic, sorry.
And like since then I travel a lot of countries, but when I come to Slovenia I always feel home, like I feel in Izmir, Turkey. So I cannot really say because of this reason, but there is something unique and mystery, so it makes me feel really welcome and peaceful here. You came to Velenje because of the project, European Solidarity Corps, yes, to Youth Center Velenje. And Velenje is quite different than Celje, Letolang, Maribor. How did you get used of the mesto duhov, like Uroš said before? You don't get used to it, you know, you just survive here. You just surrender. No, before I came here, I asked my friends, like Slovene friends, that I'm going to go to Velenje, you know, what do you think about the town, you know, everything. She said, we Slovenians don't go there much, you know, we just go there in summertime, we go to swimming there. Why are you going there? That's the first impression I get. I was like, after I came here, after a few months, when you know the city, it was like, you know, it might be quite boring, especially in winter, but it turns out it also offers a lot of fun. So that was like impression for Velenje, like it's multicultural here also, but also it's the safest city of the Slovenia. So Slovenia is already safe, but this town is already safest city of Slovenia. So it has many things to offer, and obviously your wallet is not gonna get stolen. So 5 a.m. So please do tell the whole world about Velenje as a hidden gem of Slovenia and Europe, because we really want more tourists here. I'll try to do that. Thanks. Were you afraid when you decided to take a 1 year absence from home? I mean, you mentioned that you did it before for many times, but was it ever difficult to leave home, or was it always just like exciting? Yes, let's do something new and start from scratch. Actually, it was something that I expected, but it also brings some stress, you know. You're gonna go for a year, what will you do there, how is the work be? And you know, every time I came to go to abroad, it was for studying, or like you don't have any responsibilities besides studying. But this time I had to put some work, and I didn't know how it's gonna be. This time I had to engage with the local community. This was some things putting stress, and I was thinking like how it's gonna be after a year. The day I came, I was thinking after a year, how it's gonna be? Will I be able to move here, or will I go back? Will I be the same person or something? That was the questions in my head, but turns out it's something great story, and still it continues. Kaj pa vidva, Maja, ti si se ne vem kolikrat v lifeu že selila, ti tudi že parkrat. A je bilo kadarkoli težko, a sta doživljala ob tem nek stres ali sam pozitivno vznemirjenje? In pol tudi pač cel proces priprav, ko začneš razmišljati oziroma planirati svoj life nekje drugje, pa kao se rabiš tam, pa koliko enih stvari je treba urediti, skratka. A sta bila kdaj na točki, ko bi pač raje ostalo doma? Ko sem se prvič preselila v Anglijo, zdaj izmenjava na Islandiji je bilo pač nekaj drugega, mogoče bom par besed o tem kasneje, ampak ni bilo to, je bilo za 3 mesece, pa sem prišla nazaj, tako da ni bilo toliko grozno, bila sem tudi z 2 sošolcema in je bilo v okviru organizacije in pač organizirano, točno smo vedeli, kaj bomo delali, kje bomo, imeli svoje cilje. Ko sem se pa selila v Anglijo, je bilo pa to čisto drugače. Vedela sem, kam grem, pa kdo bo tam, približno. Nisem pa imela ne službe zagotovljene, pač nisem vedela, kaj bo, pa kako dolgo bom. Kupila sem si eno smerno letalsko karto in je bilo to. In sem se v bistvu pol
začela ukvarjati s tem, pol je prišla malo anksioznosti, pa na vsak dan je skrbi, še posebej, ko sem začela delati, ogromno stresa, ker se sprašuješ, mislim, veliko stvari. Mene je najbolj skrbelo, kako se bom v službi odrezala, ne? A me bojo obdržali, a bom obdržala službo. Tuj jezik, mislim, vse angleščina mi nikoli ni predstavljala problema, ampak to je drugo, ko prideš ti tja, pa moraš govoriti vsak dan in se moraš pogovarjati z uradnimi osebami, pa še z njihovim naglasom, a ne? In pol... Še strokovna terminologija, ki si jo pri svojem poklicu uporabljala, ne? Ja, čeprav na začetku sem delala v transportni pisarni, tisto je bila neka terminologija, ampak pol je bilo pa tudi, ko sem se preselila v Wales, pa ko sem začela študirati, je bilo pa spet čisto en drug level stresa, pa tudi to, ne, vse te strokovne besede, pa izrazi, pa ja, je bilo ogromno enega stresa, pa sploh, da pustim to selitev, pa planiranje, kje pa kak, pa stroški na vse zadnje. Pa zakaj bi pol sploh šel kdo iz tega obdobja? Hecam se. Kaj ti odtehtalo ta stres? No? Zakaj je... No, ali pa ne vem, se spomniš mogoče kakega trenutka, v katerem si rekla, ok, Liza, to je bilo pa vredno se toliko potruditi, toliko tvegati, zbrati toliko poguma? Ja, v bistvu pol na koncu, mislim, kako bi rekla, na koncu tunela, ko daš neko izkušnjo čez, ko daš ves ta stres skozi in pa se pol enkrat, ne vem, zamisliš pa kura, pa sej sem kar v redu to speljala, no, se je bilo vredno, pa izkušnje. Pač to res dobiš toliko enih izkušenj, pa zaupanje v sebe. Tudi naučiš se, a ne, komu zaupati, komu ne. Znajdeš se malo bolj, no, moreš se znajti. Pač različne resurse uporabiti. Tako da, ampak vsekakor moram pa reči, da podpora staršev, prijateljev je veliko vlogo igral v vsem tem. No, to pa pre tebi tudi, a ne, Uroš? Ja, podpora staršev, prijateljev, pa same tudi okolice, v kojoj se nahajaš, ja, veliko pomeni, kada se najdeš v tako nekoj stresni situaciji, bom se izrazil. Se pravi, ti si najprej prišel sem v Velenje študirati, Ja. nevezano na kakršenkoli program, ne, ali kako je že? Tako, ok, se pravi, redno si se vpisal sem na faks, potem si pa izkoristil priložnost tudi za Erasmus plus študijsko izmenjavo v Barcelono. Kako bi mogoče ti dve izkušnji primerjal, a ne, iti živeti in študirati v Slovenijo ali pa iti živeti in študirati v Barcelono, Španijo, tudi neko v bistvu zelo drugačno kulturno okolje. No, se mi zdi, da Srbija, Slovenija si še vse dokaj delita nekako ta kulturni prostor. Pa to je totalno drugačna izkušnja. Kot prvo, jaz, ko sem prišel tule, sem že poznal neke ljudje, koji su že prišli tule ali pa su že tu neki cajta, tako da tega stresa i nisam imel, da bi zdaj bilo. Ampak za Barcelono prvih par dni je bilo pa res stresno, kako se snajdi do faksa, kako se snajdi, bom se tak izrazil, spoznati teritorij, pol pa spoznati frende, okolje i uklopiti se v tu okolinu, kar je na začetku predstavljalo za mene težavo. Pol, nakon nekih 2 do 3 tedna sam se že navadil. Tudi zaradi jezika. Recimo, tamo sam skozi uporabljal angleščinu. Meni pred toga angleščina i ni bila tak bliska i to mi je tudi predstavljalo eno vrstu stresa. Ampak nakon nekog cajta, ko sam že povedao, se sklopiš sa tim i funkcioniraš. Na koncu, ko sam se trebao vraniti domov, sam se počutao, ok, napuštam neki, kar sam se navadil že biti tam. Ok, to je to. Si imel pa kar neki, rekla, danes lahko rečemo temu anegdote
Ampak, ko si Ja, bil anekdot. tam, si imel pa nekaj zelo stresnih situacij. Ne? In si mogoče, no, prav z doživljanjem tega Čutil taj stres, ja. ja, pa se še bolj utrdil, no, kot pa med, mislim, študijem samim. Ali ne? Ja, bi se strinjal s tem, da sem se malo bolj utrdil zaradi glih tih anekdot. Zapravo v tom trenutku sploh niso izgledale kot anekdote. Na kratko, med drugim je bil Uroš eno kratko obdobje celo brezpotnega lista, ne, in sploh ni Ja. vedel, da bo prišel domov, a bo to, no. Da ne govorimo o tem, da nekaj časa nisi vedel, a imaš flet ali nimaš fleta in v glavnem. Med ostalimi, Ja, ja. je bilo kar pestro, ja, okay. Pa prtljago zgubili. No, anyway. Kaj je bilo vprašanje, sem zaprokil? Ja, pač o tem smo se pogovarjali, no, a je bilo težko iti, a je bilo težko tam ostati, a je kdo, kdaj, medtem, ko ste bili v tujini, pomislil, jutri kupim karto, pa grem nazaj domov, pa dost imam tega stragla. Did you ever want to just quit and return home? Nikoli nisem pomislil na to. Bilo je ful težko, ampak sem vedno nekde v podzavesti ali pa kje, zdaj je težko, mogoče čez 2 ure bo boljš. Ampak ni bilo čez 2 ure, bi bilo čez par dni. Ja, jaz sem imela enkrat eno tako situacijo, trenutek, ko sem si mislila, ok, zdaj bom vse nabasala v avto, pa se samo odpeljala domov. Pa ni važno, pa kdaj bom prišla, pa če mogla celo noč furati. Ampak ja, mislim, pol sem začela študirati, pa zguraš, no. Pač moreš zgurati, pa tudi to te pol obogati z eno izkušnjo več, pa se naučiš handlati malo boljš mogoče s takim in drugačnim stresom. Pa ne vem, mislim, skozi mogoče smela tudi en tak cilj v glavi. Pa sem hotela do konca speljati, kar sem si zadala. To je bilo pol tisto vodilo. Every time these kind of moments are coming, you know, like 5 times, but there are always there, you know, you say like, okay, that's it, I'm going back, because, you know, you have a home there, you know, warm bed and everything, but for example, for here in Slovenia, if I want to mention, there was few moments I said, okay, to je to, that's it, I'm going, and then you end up in Max Klub, you say tomorrow, I will try again. Well, at least you can always rely on Max Klub, right? Or When MC Plus here. all the rest fails, there's always Max Klub and MC Platz. Yep, you all come from, oziroma ste vsi potovali v zelo kulturno različne kraje, ne? Iz Turčije v Slovenijo, iz Slovenije na Islandijo, Veliko Britanijo, iz Srbije v Slovenijo, v Španijo. Kako ste doživljali te kulturne šoke? A se je bilo težko navaditi na drugačne norme, življenjski tempo, ne vem, odnose nasploh, no, ali pa kaj vas je recimo najbolj presenetilo, čemu se je bilo najtežje prilagoditi? Prilagoditi tule, ko sem prišel recimo prvič iz Srbije v Slovenijo, nisem imel teh težav, ker kot sem že omenil, sem imel tu poznance, koje sem poznal iz srednje šole, pa mi je bila poznata njihova mentaliteta. V prvih par mesecev sem bolj ko ne s njimi hengal, pa s njimi bil. Ampak Slovenija pa Španija je pa bila kar sprememba okolja. Totalno
hitrost life je drugačna, barem za to veliko mesto, nisem bil v manjšem mestu, pa ne morem govoriti. Mentaliteta, ta manjana, no problemo. A ne je bilo fajn, da bi cel svet to posvojil? Ja, Chill, relax. ampak ko pride do resnih stvari, ni glih manjana. A misliš do tega, da se ti reši pasuš, ali? Med ostalimi. Meni ni bil to kulturni šok, recimo v Angliji, oziroma v Veliki Britaniji, ker je še vedno nekako evropsko, no. Ampak vseeno imajo svojo kulturo. Ne morem reči, da mi je bil to šok, ampak mi je bilo, zdaj recimo pogrešam to, ta njihova vljudnost, včasih pretirana. Ampak je res, mislim, pa upravičujejo se za vsako, čist za vsako, no. Ampak, a ne, to jih že od malega, že mali otroci, sorry. In pol je pa pač kultura pitja čaja, pa kultura pubov, a ne. To se pa tudi nisem bunila najbolj čez to kulturo. Mi je zelo všečna. Si padla hitro ta feeling. Ja. Tako Emre, ko je prišel k nam. Culture shock for me first started with the food, you know. Yeah, like In a good or in a bad? unfortunately, it's a little bit bad way, Okay. you know, like Not that I'm offended, but you shouldn't because you know. No, first started with the culture shock with the food. You know, we get used to fast food and everything in Turkey, but here we are very limited and restaurants. You know, after midnight, 3 in the morning, you cannot order food or you don't have any options. That was the first cultural shock. And Trgovina market stores are closing after 9 and some places that I was just like, I came from the city that never dies, you know, like it's always something to do, you know, it's always, you can do anything in there. But here there was like, it was going really slow, you know, especially in the winter. That was the first thing. And second thing is like, life starts very early here, you know, work life, school life and everything, you know. I get used to this also. Sometimes we start working at 5, at 6, this is quite normal. But in Turkey, you know, 8:30, 9, just banks are starting, you know, like, and 1 p.m., 2 p.m. is like time for malitsa. So like, but here the work is finished already. And the other thing that I'm quite desiring for the tea, you know, chai. Like we always go out in cafe and we have chirni chai like in these little glasses, but here is, I cannot find it, you know, in a porcelain glass. And that was quite shocking for me that you put ice here in the hot tea. I still don't know why they say it's hot, you know, this is meant to be. And if my mom would see this, would kill many Slovenes. what would your mom say about our Central European idea of a doner kebab? Well, I'm surprised that you were so disappointed about the food here, because in this small town there are at least 3 doner kebab shops, and even that's not enough for you. I mean, it's not enough for me because it's not quite the way I want it. But tell us about the real. The Turkish idea of a doner kebab and our idea, where are the differences? What do we not know about the... You don't put yogurt or some that kind of a sauce in it, you know? If I want to eat yogurt, I eat yogurt, you know? What's doing in my kebab? And you have, Slovenes have like quite amazing food actually. Like, you know, I don't eat gobova, this mushroom, but it's making the best gobovo soup that I ever eat. And also golac and boraj. These are quite amazing food. Potica, for me, is like pastry, you know, like nothing special, but I like to eat it. But for me, the first thing was the, you know, the food. Like still, I'm trying to adjust it.
That's why I go to Turkey more often now. And you also import chai. Yeah, but I found Turkish store, so we are okay. When you arrive to some foreign place as a foreigner, you probably feel that people do see you and treat you differently, some in a very good and some in a very bad way. How did you, if you ever had, like living here in Slovenia, Barcelona, anywhere, wherever the places you lived, did you ever feel like you're not welcome, and how did you deal with that? Jaz ne bi rekel, da sem se počutil nepoželjnega, ker dejansko to nikoli nisem občutil. In to, ne vem, meni pravijo, da so ful, ampak jaz se totalno ne strinjam s tem. Nikoli se nisem, niti v Barceloni, niti tule v Velenju, tako da nemam kaj sem reči hvale za to. Jaz sem imela različne izkušnje, pač in prijetne in malo manj prijetne. Na splošno se mi zdi, da ko si v akademskih krogih, se pravi na univerzi recimo, tam so sprejeti vsi, no. Tam res nisem nikoli čutila, da bi me kdo po strani gledal zaradi mojega naglasa ali pa zaradi tega, kako sem oblečena ali pa karkoli. Mislim, tam je res toliko različnih ljudi, mladih, odprtih, tako da, pa tudi recimo profesori so veliko bolj strpni, pa res se pazi, no, ful vsi pazijo, na kak način se izražajo, da ne bi slučajno koga užalili. No, ker mislim, že pač recimo v času Brexita, ne, se je cela Evropa zgražala nad temi nestrpnimi Angleži, a ne. No, mislim, sej, ja. nočem zdaj soditi, mislim, ampak no, si jih lahko predstavljamo kot nekoga, ki ne mara trajnih obiskovalcev. Ja, odvisno, kje si. Se pravi, ko sem recimo v prvi službi, tam se mi je pa zdelo, no, sem imela občutek, da sem večkrat, pa čeprav je bila tak internacionalno podjetje, res je bilo ogromno tujcev je delalo tam, ampak še vseeno od domačinov sem imela občutek, samo od ene parih pač, da nisem zaželjena tam. Pol, ne vem, dobiš občutek, mislim, kar hiter vidiš, kot preš usta, pa ko slišijo tvoj naglas, da okej, se mi zdi, da te nekateri kar drugače obravnavajo polana. In to mi nikoli, vedno sem se počutila, no, tujka, stranger in a strange land. Drugač v smislu, da postanejo ful pokroviteljski, ali da te začnejo gledati z viška? Oboje, ja. Nekateri postanejo veliko bolj prijateljski, pa jih začne, mislim, pa jih zanima, izkot si, kaj delaš tu, pač ful na lep način, nekateri pa vidiš, da se malo umaknejo. Imela sem eno tako zelo neprijetno situacijo v službi, to je bilo, mislim, 2 leti nazaj, na terenu sem bila, mogla sem preverjati, neka drevesa so sekali v eni soseski, malo bolj tihi soseski, in sem mogla preveriti, če so kakšne ptice gnezdivke, če kakšne ptice gnezdijo, če so kakšna gnezda, ko so okupirana in to. In pač je bil en tim arboristov, s katerimi sem se odlično razumela, pač, a ne Angleži, in potem, veš, da pridejo firpcat, kaj delate, zakaj sekate drevesa, tule po naši ulici, a pač, tak je plan, mislim, ker itak, jaz, ko sem bila na terenu, nisem smela povedati, zakaj sem tam, pač lahko sem rekla, okej, to pa to delam, ampak ne morem zdaj s planom vam tule govoriti. In pol gre stran in pol sem čula, jaz sem bila tak pač
za grmovjem, ona je bila pa na drugi strani in se je menila s tem arboristom in je rekla, ja, da se je menila z mano in kaj pa ona, evropejka, vzhodna evropejka ve, češana, kaj pa ona ve, kaj dela. In takrat je, v bistvu je pol on ful lepo, tak na oster, ampak lep način povedal, da pač sem jaz tam profesionalno, da vem, kaj delam, pa da vsi vemo, kaj delamo, pa da ni to na primer način in pol so tudi v moji službi ukrepali, pač mogla sem poročilo napisati, kaj se je zgodilo, incident, ker so pač vodili evidenco tega. Tako da ja, v službi so pa tudi bili, nisem bila edina tujka, ene par jih je še bilo in so bili dosti strpni, no, in zato multikulti okolje. So, if you ever felt like you are not welcomed here, did local community ever judged you only on the base of being a foreign citizen? Actually not. Since I came here, everybody was very welcoming, very sincere, very helpful. Not only I was doing volunteering in Mladinsky Center, and it's part of their job too. If I have an issue or problem, they gotta help me. But I was seeing that they are helpful because they just want to help me because I'm in abroad. But for the locals, they were always welcoming. They were always talking with us, and some of them we had a language barrier. That's always some elderly people, but the very challenging thing was this not speaking Slovene for us. So that's why I'm learning, but I cannot quite remember that one very bad memory that I wasn't welcome. Just when they see three Turks together, we are having a coffee, there were jokes like this, when is the invasion? Jokes aside, I never had a bad experience. Okay, I imagine that as soon as someone realizes that you are not from Slovenia, and for Slovenia, I'd say that Turkey is still kind of an exotic country. Would you say that people react to that in a positive way or like suspicious? Do they become like, oh, you're from Turkey? Or they say, oh, really, you're from Turkey? The second thing, absolutely, because, oh, you're from Turkey, I was in Istanbul, I was in Antalya, and like, where are you, where do you live? Oh, I'm from Izmir. Oh, I know Izmir, and I've been there, I've been this, and some of them even got the engagement ring from Turkey. There was always like, oh, but the question is, what are you doing in Velenje? I'm just like in Erasmus program in Velenje. But always they know about Turkey, obviously, and they were asking about questions like, and they were always like, do you need something, do you need support, or do you need anything, just contact us, something like this. They were like very admire and amazed that we are here, and I'm here and doing my Erasmus Solidarity Corps here in Velenje. That's real cute. I'm kind of proud of that. Do you ever get tired of that question? Oh, what are you doing here? And you guys as well. I imagine that when you're here for, I don't know, a week, 2, a month, it's still nice sharing that. But then after years, maybe you kind of get very tired of explaining. And maybe you also already forgot the main reason of leaving home. So is this conversation ever begins to like just bore you? No, not really. But first of all, Velenje is quite small town, so many people know me actually, who I am, what I'm doing here, and everything. A local icon. I don't get faced with these questions, but for the ones who don't know, like, especially the youngsters, when I'm talking with them, I would like to share my experiences, It's not getting boring, but I see that maybe it's an opportunity to inspire them. So, like, instead of boring, it's for a quite fun for me to telling them what I'm going through.
Ja, tudi jaz nisem nikoli se navlčala govoriti o tem, iz kod sem, ko so me pač spraševali in to je bilo res velikrat. In vedno je nekdo rekel, ja, Bled. Ja, but it's so much more. Nobody said, Velenje, I know the town. Ja, in v bistvu je tak conservation starter, no. Pač jaz tudi nikoli nisem imel problem predstaviti si nekome, jako še vedno dobijam ta vprašanja na 5-6 let, koliko sem že tu, da, a res, ti si Srbije, ja, zar se ne vidi. Vidi, mogoče ne to čuje pa. Ok, pa, I agree. Tako da, še kar nisem zmatran od tega vprašanja. Če me bilo kdo bo vprašal, seveda se bom predstavil in seveda, da sem jaz to, kar sam, ne zdaj, da ne ljubim mi se odgovarati, itak, da mi se ljubi. Jaz tudi vprašam. Okay. Zdaj, vi dva sta od doma v Sloveniji, se pravi, še vedno živita to svojo mednarodno izkušnjo, medtem ko Maja po vseh teh izkušnjah, se pravi, smo najprej rekli 3-mesečna študentska izmenjava na Islandiji, ki je bila, čeprav razumem, dokaj simpel zadeva, vse je bilo zrihtano, točno se vedela, kam greš, zakaj greš in kdaj priješ nazaj, ne? Medtem ko Anglija, ja, se pravi, iti povsem v neznano, res orati ledino, si čisto na novo postaviti life, se imeti očitno dost fajn, da nisi po parih mesecih obupala, ampak zdaj pa si prišla nazaj. In potem vsi mi, ki smo tle in mnogi sanjarijo o tem, da bodo spizli od tot, ti si pa prišla nazaj. Zakaj? Če bi rekla, da mi je bilo dovolj, ne vem, a bi Pa bilo se tukaj tudi struggle pa hustle, sej, mislim, je life posod demanding. Ja, res je. Ne vem, nekako sem si vedno, dala sem veliko skozi, nabrala izkušnje, poznanstva, ampak sem vedno nekako želela priti nazaj. Zaradi tega, ker sem hotela delati na področju ekologije, ampak v Sloveniji, ker je toliko več, toliko bolj zanimivo, toliko več, mislim, živalski svet je toliko bolj pester in rastlinski. Pa nikoli se nisem mogla navaditi na njihovo klimo, res pač dež, megla, veter, mrzlo, vlažno, skos. Sicer ja, pač to ne bi smela biti ovira, da se ima človek fajn, pač si navlečeš gor, kar imaš pa greš, ampak ja, no, in sem poskušala, pač vsako leto sem poslala kako prošnjo za kako službo, ko se mi zdela zanimiva, pa sem mislila, če bo, če ne, pač gremo naprej tukaj. Tako da zdaj pa je končno bilo. Tako da se je, se pravi, pri nas očitno nekaj spremenilo, ne? Ker se spomnim, da si razlagala, da si ti v bistvu v tujino šla, zato ker tle po dodiplomcu nisi dobila džoba, si se pa pol odločila, ok, grem pa študirati v tujino, pa si s tem, se pravi, narediti ene nastavke za službo drugod. Tako da zdaj, kaj je v Sloveniji toliko več zanimanja, pozornosti, okoljevarstvo, ali kaj misliš, kaj se je spremenilo? Ali je to, da si imaš zdaj izkušnje iz tujina, ti si pa vendarle v Angliji delala, a misliš, da ti je to zdaj omogočilo job tle? Ja, takrat je bila res kriza, gospodarska kriza je bila, mislim, da po celem svetu do glih še 2013 je še vedno bilo, je bilo izredno težko karkoli dobiti. In ja, je bila totalna frustracija, prav spomnim se, zato sem tudi takrat spokala pa šla, ker sem videla, da tule ne bo nič. Da bi pa čakala v nedogled, sej mogoče pa bo drugo leto, bo pa boljš, pač se mi ni dalo, mislim, pa niti finance mi niso dopuščale. Zdaj, kar se tiče okoljevarstva, mislim, da
da je krno in v Sloveniji in v Britaniji je velik poudarek na tem, čeprav v Britaniji je ekologija zelo, zelo popularen biznis, bi lahko rekla, ker to so organizacije, privatna podjetja, ker pač je drugi zakoni so, ker je tudi stanje narave v Veliki Britaniji zelo slabo in se v bistvu borijo za to, da ohranijo tisto, kar še imajo. V Sloveniji pa tudi se pa tudi dosti dogaja na tem področju, še posebej, tako se mi zdi, nevladne organizacije, pa dosti takih, ko mogoče niso tako poznane, pa upam, da bojo v prihodnosti malo bolj, da se bo dalo malo bolj poudarka na to, da pa, ker dejansko moramo ohraniti to, kar imamo. Saj v Sloveniji mogoče še ni, noben nima občutka, da je kaj narobe z naravo, ne vem, da izginjajo živalske vrste, recimo, ampak če se to ne ohranja, če se ne ohranja stanje, kakršno je, oziroma izboljšuje, bo to tudi šlo enkrat, tako da, ja, upam, da gremo v pravo smer, no. Tako da si mogoče že v tem, v bistvu svojem, bom rekla, poklicnem poslanstvu videla smisel, da se vrneš v Slovenijo, ne, in tle, se pravi, svoje strokovno znanje, napore vlagaš. Ja, točno to, ja. Pa tudi mislim, da je seveda doprineslo k temu, da mogoče, no, mislim, da je doprineslo k temu, da imam zdaj službo na tem področju v Sloveniji, da pač vse moje izkušnje, pa študij v tujini, to ti pač da znanje in podlago, no, dobro podlago za vse skupaj. Se zdaj pač daleč od tega, da jaz obvladam vse na svojem področju, kar trenutno počnem, se še vedno učim vsak dan. Ja, imam pa pač, vem pa, za kaj se gre. Uroš, ti si še v študijskem procesu, zaradi katerega si tudi prišel v Slovenijo. A si predstavljaš, da boš tu začel graditi tudi kariero, ali misliš, da se boš po študiju vrnil v Srbijo ali pa šel kamorkoli drugam? Skratka, kje nekako si predstavljaš, da boš svoje prve zaposlitvene korake naredil? Trenutno, kak se cajt bliža, po moje, čez največ eno leto bom končal, ne bi da ureknem, ampak tak cajt nalaže, da čez eno leto bom bil konc sa študijem, sa svojim študijskim življenjem i definitivno imam v planu, da bi ostal tukaj, pa svoju karijeru inženjera gradio tu, kjer sam trenutno. Ker se res, ko što Emre že omenil, počutim tukaj doma. And Emre, you came to Velenje for a year to do this voluntary work in a youth center. Was it your plan, was it from the beginning your plan to stay here? Or you just loved Velenje so much that you couldn't leave it behind? That's also true, but the very first days I came here, that someone in Mladinsky Center, I said, you will see, like, I'm gonna move here, you know, that was from the very first beginning, that was the plan, yeah. I knew it, yeah, then somehow it happened too, you know. I didn't expect this gonna be this kind of hard or different way, but in the end, I knew it that I was gonna move here. But till you were involved in this project, it was
kind of easy for you to live here because you got support finding an accommodation. You had plenty of people around you. You were included and involved in social and public life and everything. And also the European Solidarity Corps does reward you a bit for the work you do. But then, as this project finished, you were on your own, basically. Now you had to find your own accommodation, and we know that life here is quite expensive. And getting a good job without more or less good Slovenian in Velenje is also quite difficult. So how did you manage these challenges after your volunteer work? During volunteering work, thanks to European Solidarity Corps, like rent for a house, accommodation, bills, food, everything was basically covered. Plus, you had some pocket money. And since we live in Velenje, for many events, concerts was for free for us. So as long as you live in Velenje for a year, it was quite easy to manage this kind of things. But after it, when it's finished, I knew it was gonna be tough, but I didn't know it was gonna be that tough. You know, it was very tough, especially even if you start with finding accommodation. You know, it is quite hard to find it, and also find a job. It was quite hard to, since it's like Velenje has offers not that much as much as Maribor or Ljubljana. Also, as a foreigner, I had a language barrier, so this kind of things was really hard. But I knew that someday the wind start blow from the other way. But I didn't know that when it was gonna happen. So I was trying to keep myself motivated and try to do my best as long as and as much as I do. And I knew that somehow I will come stronger from this. With like now when I look for back of those days, it's like I say thank God I got through these days. It's like I believe I'm more strong and make me quite understand how it's going through. So like that's why also Erasmus inspires me, so I can share this experience who never been in this road and also motivate them through this way. Sorry, I forgot what is your expertise and what did you study, and you also still study, or you study again, or how it is? I study labor economics. It's mostly human resource, and I did the same in RSM Master in Turkey, and here I'm studying intercultural management. So like I'm more of a social science into, and but even for a Slovene or as a Turk in Turkey, it's a hard area to find a job. But now, hvala Bogu, it's also turned into opportunity. So in Erasmus, like I can share this knowledge and experience through others. Mashallah. Mashallah. What do you, besides food and nightlife or never ending life in the city of Izmir, what do you miss the most? Do you miss anything that is typically Turkish or part of your life in Turkey that you cannot get here? Oh, this besides food and everything, sometimes I miss that, you know, like especially at home, you know, especially Sundays when my mom prepare breakfast, you know, that's the still it's food, but still when all family come together, you eat a lot, easygoing breakfast, and then after a Turkish coffee like this, what I like missing most is like mostly my family, you know. Other things you can compensate or you can find it here, but the main reason that I miss is obviously my family. So people and relationships. Exactly, yeah, I would say exactly. How does one build like true relationships while living abroad and being a foreigner? Is that difficult? Probably it also depends on someone's character.
and social skills and, well, so on. But yeah, what was your experience in terms of just, you know, bond with the place and the people and the culture here? It was for me very easy to bond with locals because locals are also welcoming. But when it comes to real like friendship, like this true sincere opening itself, like still you can do some extent, but you cannot do it all because there is nothing wrong or true about this, but I cannot understand fully Slovenes because it's a different culture and they cannot understand my culture fully. But good thing is every Turkish friendship I made it here, it lasts. Like I made a friend in the Erasmus from Turkey, still we keep in touch more than 10 years, and others. So like every friend that I made it here, it's like ironic, it's Turkish, but still we are in touch and we are very close. Ko si v enem sistemu, recimo izobraževalnem sistemu na univerzi, je veliko lažje. Lažje spoznati ljudi, S katerimi imaš ful stvari skupnih. Točno to. Itak preživiš dosti časa skupaj na predavanjih, pa pol, ne vem, v knjižnici, pa... Lahko šimfaš profokse pa. Točno to, ja. Ampak, tako da, jaz sem recimo ohranila 3 taka prijateljstva, mislim prijateljstva s 3 različnimi ljudmi iz univerze. Drugače pa je težko. Težko je, če nimaš, mislim, ker itak od 9 do 5 si v službi, zdaj moraš imeti srečo, če v svojih sodelavcih najdeš ljudi, s katerimi imaš vsaj podobne interese, pa da so še takega karakterja, da ti pašejo, da bi še preživel kak dan z njimi čez vikend ali pa ne vem, izven delovnih ur. In ja, drugače pa itak, si prisiljen biti s tistimi ljudmi, kjerimikoli že, 8 ur, 9 ur na dan, včasih več. Pa edino to, da greš, ne vem, če imaš kakšne hobije, se vključiš v kak klub, v kakšno organizacijo. Prostovoljstvo, recimo to je v Britaniji zelo cenjeno in zelo popularno, no, pač res skoraj vsak ta drug je prostovoljc. Tam spoznaš ljudi, vem pa, da so tudi ene par aplikacije, ne samo dating aplikacije, ampak meetup, ko lahko pač imaš ljudi z podobnimi interesi in se dobite za vikend, ne vem, greste na pohode, recimo. Sicer tega se jaz nisem nikoli posluževala, ker sem tudi spoznala par, ne vem, sodelavcev, ko smo imeli par stvari skupnih, pa tudi taki, da pa sem še zdaj v stiku, pa lahko rečem, da smo prijatelji. Pa ne vem, sem imela v Walesu, sem imela tudi ful dobre sosede, pa ko sem se lahko zanesla na njih, pa so mi pomagali v težkih trenutkih. Tako da ja, moraš imeti malo tudi srečo, no, da naletiš na dobre ljudi. Pa na take, ko se lahko zaneseš, ko jim lahko zaupaš. Zdaj sem se šele spomnila v resnici, no, da je moja šefica, Špela Vrdev, ki je sicer vodja, programska in organizacijska vodja teh pogovorov, okroglih misij in intervjujev, ki jih prirejamo na lokalni mladinski sceni, nagovorila, da se danes še samo intervjujem, ker sem tudi imela izkušnjo življenja v tujini in sicer en semester sem študirala v Peruju in sem se zdaj spomnila, pa bi mogoče na tej točki sem to dodala, da v končni fazi se pa človek v tujini oziroma daleč od doma in vsega znanega tudi nauči biti sam in pomirjen s tem. In se tudi zna v bistvu ne sam zamotiti, se pravi, pač da nekako mine dan, ampak zares tudi nekako uživati v tem, da je sam na svojem in sam svoj gospodar. Tako da mogoče pa ni treba vedno razmišljati samo o tem, nobenega nimam, ampak z nobenemu mi ni treba.
Bit. To se ful narobe čuje. Ampak, a ne, nobenemu ne prilagajaš, sprejemaš sam svoje odločitve, pač počneš tiste stvari, ko so ti všeč. Tako da tudi to je mogoče en vidik tega. V glavnem, tvoj pogledi, Uroš. Pa jaz sem nasploh tak bolj komunikativen in socialen tip, tako da mi, v resnici da povem, jaz nimam tih izkušnji, kao što Maja ima sa šihtom, jaz sem bolj študijski pa študentska dela, ampak nikoli mi ni problem najti prijatelja, najti se kom bom hengo tam, pa ful hiter asimiliram. Edini problem koji jaz vidim pri meni je da jaz ko recimo grem, malo izgubimo stike. I onda ti prijatelji zapravo ostanu tam, iako bi ti želeo da su oni tuki, ampak su oni ostali tam. Ampak kao u celom življaju, ljudi prihajaju, odhajaju, par njih zadržiš za sebe in to je to. Vse vsem, pač imam tudi frenda, sa kojima sam še kuru v kontaktu iz Barcelone, tu ki jih imam pa face, tako da ni mi bilo teško najti nikoli družbo za sebe. Ok, in si v bistvu dal že istočnice za vprašanje, ki je že vprašanje iz občinstva. Ker namreč, če ste tu na teh pogovorih, ki jih običajno prirejamo v MC Placu, imate zatem, ko ugasnemo kamero, priložnost, da naše goste tudi sami kaj vprašate. Če se pa ne nameravate pridružiti, lahko pa vnaprej prek raznih družbenih omrežij posredujete vprašanja. In mi smo za ta pogovor prestregli dve taki vprašanji. Eno je, kako ste uspeli oziroma uspete vzdrževati odnose z ljudmi, ki ostajajo doma. Se pravi, družina na nek način je vedno tam, prijatelji pa ne nujno, a ne? A te ljudje, a te tvoji ljudje na neki točki mal pozabijo, ko te dolgo ni doma? Ja, pozabijo. Pozabiš ti tudi njih. Mislim, ne pozabiš, jednostavno, ko ste tog cajta razdvojeni, itak se ohladi taj odnos. Itak smo mi frendi, ampak nismo frendi taki kao što smo bili takrat pred enim letom, ali pa 5, ali pa ne vem koliko, ko smo vsak dan hengali, pa vsak dan se pač pogovarjali, nakon neku cajta itak prideš ti sem, ali po Barcelonu, Anglijo, Turčijo, kjerkoli, ne slišiš se vsak dan, posle nekog cajta manje, sa onim frendima sa kojima si res frend, ko prideš dol, ali pa prideš nazaj, si še vedno frend, še vedno se menite pač stvari, ampak one koje znaš, ki si lega, kak je, ni, pač smatram to naravn tih socijalnega, mislim, naravno vsakega društva. Ja, dobro, no vse v resnici res, ko znaš live gre ful enih ljudi, eni ostanejo sam v nekem določenem obdobju, recimo so pač frendi iz študentskega obdobja, eni nas pa celo življenje spremljajo, ne? A je bilo tebi težko? Mi je bilo, ful sem pogrešala, ja, svoje prijatelje, prijateljice, družino, ampak za vsak odnos, za vsako razmerje, pa naj bo to prijateljsko ali pa romantično, moraš delati. In tudi, lahko rečem, meni se je zdelo, preden sem šla, da imam kar tak velik krog prijateljev, znancev. Ampak se je to kar hiter pol zožalo in se je po parih letih pol pokazalo pač, s kom pa res sem zgradila neke malo bolj trdne odnose, preden sem šla, in s tistimi sem še zdaj, ko sem, mislim pa vedno, ko sem prišla na obisk, na dopust, sem se vedno s tistimi ljudmi videla, pa smo še zdaj prijatelji, ampak je treba ohranjati, pač moraš si vzeti cajt, moraš splanirati, ali Skype pogovor, mislim klic, ali uživo z tistih, ne vem, eno urco, ko prideš, to ima vsak. A ne, prioritete.
Zdaj pa tudi, a ne, s tistimi, ko so po svetu, pa tudi se preko Skypa pač vsake toliko časa si organiziramo, pa se slišimo, ker tudi vsak od nas mislim, da ceni to prijateljstvo, ko ga imamo in se nam zdi vredno ga ohranjati pa negovati. Kaj pa zdaj, a imaš ti v Angliji ljudi, ki bi jih bilo vredno obiskati, enako kot si prej recimo za praznike hodila vedno pogosto domov, se boš vračaš ali se boš vračala gor? So tam ostali tako pomembni ljudje? So, ja. So. Imam fanta, njegovo družino, tam še vedno pa bivše sodelavce, s katerimi sem se kar lepo ujela, tako da evo, ko grem na obisk, na dopust zdaj, pa malo drugače gledam na vse skupaj, mi je veliko bolj prijetno iti tja, ker vem, da bom pač šla pol nazaj na sonček domov. Ne, sej, fajn je, no, sej, če bi rekla, da ne pogrešam Britanije, bi se zlagala, no, pogrešam. Tu pa tam spijem kak čaj, pa se pol vprašam, pa zakaj mi je tega treba, ampak ne, tako da imaš malunga doma. Imre, the question was, is it ever difficult to nurture, maintain close, good relationships with people you leave behind when you move somewhere else? Like friendships, family usually stays, but yeah, also the relationship with family, maybe not closest, but you know. Is there ever present some kind of fear that people will just forget you and you will not be as important for them as you were, and the other way around as well? Actually, in terms of family, you don't get exposed to their daily issues or stress, because the idea behind of this, I'm in abroad, you know, I have my own challenges, and they don't tell me everything, or they don't tell me in the moment. You know, some things I find out it's months after, you know, I'm just telling, why didn't you tell me? Because the answer is always the same, because you're not in Turkey, you're in abroad. So this might be, but you know, family stays family. For the friends, you know, main things in their lives also they know, but you're not getting to see them as you are in the same town. So, but you are still catching up. Every week you are talking and everything. But of course, it's different when you go there, when you go walk with your friends or have a coffee. But still, that true friendships, it stays the same actually. And the other question we got was, how would you compare the life standard or quality of life between, in your case, Turkey and Slovenia? What's better in Turkey? What's better in Slovenia? And in general, what are the differences? In general, I would say the life quality is better here in Slovenia, but it's not financially or it's not money-wise. You know, maybe I would earn more in Turkey or not paying the rent. You know, that's not the case. But here, as I said, life is going very slowly, very relaxed, and you know, when I say it's a hidden paradise here, you are like in the nature. 5 minutes, it's a really privilege and luxury. You know. In my town, we can never have this, you know, I have to take 2 hours bus just to go to forest. But here, in 5 minutes, I can go hiking or take a fresh air. Or in the summer, you know, in 5 minutes, I'm in Jezero. So this is really privileged and it's free. And we don't have much traffic here. I'm not really exposed to stress here a lot, you know, like that's why I'm like very calm. And every time I go there, when my family, friends or relatives see me, they say like, you're very positive and you're very energetic and very stress-free. They see me, they see this on me, and the answer is simple, because I live in Slovenia. But if I got that right, so economically you might do better in Izmir.
Depends, because I had a job that making euro, you know, I was earning euro in some jobs, so like that's why, and not paying rent. Like financially, my point is not to compare financially at all, but you don't move Slovenia to make more money. You know, this is like you rather to go other countries to make money. This is not the point to come to Slovenia. That's my point. So it's the environment and the life, ways of life and the everyday living and like More quality Yeah. life. You know, you wake up early, you sleep early. You're like I said, stress free. Like you have more time to yourself. You're not spending your time other things like traffic or go to home, come back to home, catch the bus, catch the train, and you have more time for yourself. And like if you want to go for a coffee, you can have your coffee in peace, or we have a very big library. These kind of things, you know, like really for me is a really plus and luxury. So like I said, the life of quality here comparing to Izmir, my city, is like way more better here, I would say. torej kakovost življenja na otoku. I totally Na agree with Sloveniji. you. Ja, mislim, da je v Sloveniji kvaliteta življenja boljša. Že iz tega vidika, tako je rekel, v prometu preživiš ure in ure. Zdaj, ker Britanija je le velika, da prideš, ne vem, iz enega konca do drugega. Recimo jaz, ko sem se vozila od doma v službo, če sem imela srečo, pa če sem šla pravo uro, od doma je bilo to najmanj 35 minut, če ne, pa tudi do 50, pa 1 uro, v eno smer. In pol tudi ogromno je avtov, pač prometa, se pravi, kvaliteta zraka je nižja, narava je pri nas veliko lepša, veliko več možnosti imaš za kam iti, pa tudi tak, ne vem, po službi. Kaj se peleš pol ure, pa si že čist nek, lahko v divjini. Pa hrana, recimo, je pri nas veliko boljše kvalitete kot v Britaniji, ker je letok. V smislu naša nacionalna kulinarika ali Oboje. groceries? Oboje, Aha, ja. Ker tudi, ne vem, če hočeš tule, če nočeš glih pač to trgovinsko zelenjavo, greš pa tamle na vas k enemu kmetu, pa tam kupiš zelenjavo, isto meso. Kar se pa kulinarike tiče, pa to sem tudi ful pogrešala, no? Slovensko hrano, domačo hrano. Ja, to se ne more primerjati. Srbski pa slovenski standard, pa slovenski pa španski standard in način življenja. Pa kaj od tega trojega ti najbolj odgovarja? Kar se tiče hrane, srbska. Da tudi ful rad imam gobo v juhu, pa... Ne, da vse v redu, srbska, okej. Španska je... Okej, standard smatram trenutno v mom obdobju, pa s mojim načinom razmišljanja, da je ful boljše živeti v Sloveniji nego v Srbiji, študentski život, socijalni, pa smo približno enake mentalitete, tako da tu je slično, dok je Španija oziroma Barcelona totalno novi level. Ker se tiče hrane, ker se tiče tih gužvi od saobraćaju, pa v prometu pač nisem ful občutok, ker sem večinoma uporabljal javni prevoz. Ampak jaz iz Srbije tudi prihajam iz enega ne tak velikega mesta. V Sloveniji sem tudi slična veličina mesta kao što sam dol, tako da je poprilično enako, s tem, da v Sloveniji pač je malo večji standard kot pri meni v Srbiji. Ok, zdaj se bomo izklopili, se bomo poslovili od našega spletnega občinstva in se začeli družiti z našimi gosti v dvorani kluba NC Plac. Zato hvala vam, da ste se
odzvali na to vabilo in z nami delili te izkušnje in upam, bili komu inspiracija, da se poda po vaših stopinjah. Hvala tebi. Hvala lepa. In hvala vam, da ste spremljali ta pogovor. Vabljeni, da prihodnjič sedete med nas, da pridete v klub MC Plac in se tukaj lahko tudi družite z našimi gosti. Če si želite mednarodnih izkušenj, vam nekaj priložnosti ponuja tudi Mladinski center Velenje, in sicer udeležbo na mladinskih izmenjavah ali pa ESE, torej Evropski solidarnostni enoti, torej lahko celo do 1 leta preživite v tujini, praktično brez stroškov. Več informacij seveda na spletni strani mc-velenje.si ali pa v pisarni Mladinskega centra Velenje na Efenkovi. Vas bodo veseli in vam zagotovo razkrili priložnosti, ki vam jih nudi tujina. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo. Srečno!